živi koji nemaju posla. I recimo, 42 godine nemam posla, od čega mi da živimo? Eto, toliko i hvala. Hvala što ste nas pozvali. Vidite, opet kažem, ja sam čak pisao i predsjedniku boraca i iznio jedan moj prijedlog kako da se riješim. Vjerujte, krajnje je ponižavajuće slušati i gledati ove pregovore između boraca i vlade i faktički vlada će uspjeti da prevari borce. Ona će njima dati ovo što oni traže, ali daće iz kredita. A onda će, da bi vratila kredite, mora da diže poreze i da diže inflaciju i da obara standard tim borcima i da naravno iz tog siromaštva pribavlja rate za kredit. Ja sam predložio, hajde, ima u elektroprivredi ima 175 miliona kratkoročno novčanih sredstava. Nek se napravi hidroelektrana Foča, 52 megavata, ona će godišnje odbacivati 60 miliona neto... Koliko bi vlasništvo bilo tu države? 100%. Država. Odbacivaće godišnje 60 miliona neto dobiti. I da riješimo problem boraca za uvijek. Znači, njihova je hidroelektrana dokle god ima zadnji borac... Je li vam odgovorio predsjednik Borački? Nije valjda stigao, ali ne znam da će odgovoriti, ali sam pisao i to sam na sve strane rekao. Mi moramo naći realni izvor. Znači, realan izvor je Drina, hidroelektrana, prodaja struje vani i isplata borcima. I možda i drugima i nezaposlenim i tako dalje. To znači, ako mi prodamo Drinu ili Ugljevik ili bilo šta drugo, mi ćemo ovdje biti biološki istrijebljeni, uništeni. I tu je sad problem patriotizma. Patriotizam nije rov i nije neka izmišljena riječ. Patriotizam su djeca, unuci, praunuci. Hoćemo li mi od naše djece napraviti međunarodne nadničare i sluge svijeta ili ćemo im napraviti da budu gospodari u svojoj zemlji, da na svojim resursima žive? To je pitanje koje treba... Pitanje je, gospodine Milojević, hoće li ko ostati da živi u ovoj zemlji? Pa znate, ali možda je to projekat da se napravi siromaštvo, da ljudi pobjegnu, a da ostane resursi. Jer kad Drina će ostati, neko će u nju investirati. Znači, ako ne budemo mi sačuvali je za sebe, onda ćemo mi otići da budemo pečalbari, da budemo nadničari, da budemo zadnji u svijetu, da strepimo šta će biti koje kuda, umjesto da ljubimo svoju zemlju i da obezbeđujemo svojoj djeci budućnost ovdje. Telefonski poziv iz Mrkonjić grada. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Ja bih imao jednu konstataciju i pitanje uzjedno za gospodina Milojevića, ujedno pozdrav za vas u studiju i u režiji. Ovako, gospodine Milojeviću, ja se slažem sa ovom u potpunosti 100% večera sa vašom pričom, ali bih imao prijedlog jedan za BN televiziju da ovu emisiju ponavlja jednom mjesec dana svaku noć, pa se nadam da bi ovaj narod jednom shvatio da su isti timovi politički koji se smjenjuju non stop i non stop jednu te istu pričaju samo u različitim bojama, da bi ovaj narod ipak jednog dana shvatio da treba nešto korijenito promijeniti u politici ove naše Republike Srpske za koje smo se mi borili. Isto kao ratni vojni invalid to govorim. Inače, pitanje neko sada, pitam profesora o nečemu, nemam, ali mislim da li će se on samo složiti sa mnom sa ovim da bi ovu emisiju ovako trebalo ponavljati jedno 10-15 dana. Hvala što ste nas pozvali. Vrijedili ponavljati. To je sada vama. Ali vi znate, vi to govorite na različitim skupovima. Nije ovo ni prva ni posljednja televizija na kojoj ste gostovali. Vrijedili govoriti? Ja mislim da riječ vrijedi. Znate, u Svetom pismu piše i bi riječ. Riječ je najveća energija. Sve počinje od riječi. Ja mislim da smo mi zasuti jednim riječima, političkim riječima i to što ste rekli na početku emisije da je narod potpuno sluđen i zbunjen. Narod vjeruje riječima. Znači, narod vjeruje u Europu iako nema nikakvog argumenta da će u Europi biti dobro. Kako će biti dobro kad je sve gore? Kako da bi ja ušao u Europu ja moram da propadnem? Pa ako već idem u Europu ja bi već morao da napredujem. To je neka zdrava logika. To znači, narod je zasut, da ne kažem lažima, zasut je jednostavno projektovanim riječima i vjerovatno bi trebalo pojačati, možda ne znam hoće li ta emisija, vjerovatno hoće uticati, ali mislim da po meni mi bi trebali da jedan od projekata bude da napravimo nezavisnu nauku, nezavisne institute
i da ljudi koji samo iz svoje profesionalne savjesti i patriotizma žele da se bore za ovu zemlju, a da nemaju nikakvog interesa za to, niti veću platu, ni ostalo, nego da to profesionalno rade. Telefonski poziv iz Bijeljne. Halo, dobroveče. Izvolite, gospođo Dubravka. Dobroveče. Pozdravljam profesora Milojevića i evo imam jedno pitanje. Pretpostavljam da u svom terminu vlada misli na vlade Bosne i Hercegovine, znači. Postavljam pitanje profesoru, smatra li da kada bi formirao tip, znači ljudi stručnih od 15, recimo ljudi, od toga možda 10 ekonomskih stručnjaka, 5 pravnih, i kada bi sjeli mjesec dana i napisali jednu krivičnu prijavu za, recimo, promašaje vlada, mislim na vlade, sve isto je stanje i ovamo, odnosno u čitavoj državi Bosni i Hercegovini, pa i Srbiji, pa i Hrvatskoj, kada bi napisali jednu krivičnu prijavu protiv određenih lica, recimo koji su obavljali radnje, te ekonomski izdali narod, napravili štetu tu i tu, smatrali da u Bosni i Hercegovini postoje 3 stručnjaka pravna koja bi zastupali tu njihovu tezu i zastupali je do nekakvog 3. stepena i predali, dali tužilaštvu specijalnom, kako već, na kojem nivou, smatrali da bi ta tužba uspjela. I da li se to može uraditi? Recimo, evo da kažem, možda cinično da budu neka vrsta para uskoka, ono što je sad Hrvati imaju od toga što od Sanadera tamo drenče za ono što je uradio, recimo, da oni to budu sad da napišu to. Smatrali da bi ta tužba uspjela? Hvala što ste nas pozvali. Vidite, ljudi su dio sistema. Ljudi se ponašaju kakav je sistem. Znači, ako imate sistem koji ljude upućuju na kriminal, onda se bavi kriminalom. Uzmite, privatizacija je kod nas kriminalna i onda se ljudi bave kriminalom. Javne nabavke su kriminalne i onda se ljudi bave kriminalom. I ja mislim da Zapad, to je već objelodanjeno, prave pravo da bi se ismijavali pravu. Prave na neki način korist da bi pravili štetu. Ja mislim da nije rješenje u kažnjavanju, naravno treba da svako odgovara za svoje djelo, ali to ne bi moglo da povuče naprijed. Naprimjer, kad bi mi shvatili od koliko je značaja da bi spriječili svoje propadanje, osnivanje centralne banke i kad bi se okupila grupa ljudi i osnovala centralnu banku i počeli da imamo svoj novac, da upravljamo monetarno ovom zemljom, da bi onda mi na neki način kroz razvoj tražili svoja nacionalna i ostala prava. Znači, najopasnije je kroz siromaštvo tražiti svoja nacionalna prava nego kroz razvoj. I mislim da bi u tom slučaju se vrlo lako grupa stručnjaka okupila oko izgradnje određene institucije, kažem centralne banke, a takvih ima institucija više. I kad bi mi napravili te stubove, nosače ove države, onda bi narod podisao i onda bi počeo razvoj, počelo bi međusobno povjerenje i na kraju pomirenje. Mi ne možemo naći povjerenje i pomirenje u siromaštvu, u jednoj ekonomskoj izolaciji jedni od drugih. Ne možemo samo u jednom ekonomskom integrisanju, u međusobnom povezivanju možemo doći do nekog svakog pojedinačnog boljitka. Imamo telefonski poziv iz Švajcarske. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite, gospodine. Ja se izvinjavam što vam smetam, a htio bih pozdraviti vas i gospodina u studiju. Ja živim u Švajcarskoj 32 godine, 5 godina sam živio u Austriji, 5 godina sam živio u Njemačkoj. Međutim, ja se s gospodinom Milojevićem ne slažem ni 0,001%. Ne bih htio da ga omalovažavam, ja se izvinjam, imam malo problem sa grlom, nego htio da gospodinu samo ukaže na par nepravilnosti. Kako je moguće, pazite ovako, moram par konstatacija postaviti onda pitanje. Kako je moguće da neki projekat koji je sa zapada došao u Republiku Srpsku, čiji sam ja državljanin, ja sam rođen znači u okolici Bugojne Vakufa, ne uspije, a vamo uspeo. Ja moram isto reći ovo, da mi je mnogo žao što mi imamo najviše po broju stanovnika diplomskih, odnosno tih diploma, koje apsolutno ne opravdavaju svoja znanja. Ne bih rekao za gospodina da je isto u tom polu, ali ja znam mnogo mašinskih inženjera iz Donje Vakfa i Bugojna, koji su bili primjera radi. Predsjednici opština, recite mi šta ima mašinstvo ili komandir SUP-a u Donjoj Vakfi u Bugojnu, ja mogu čak par imena nazvati, ali mogu samo reći ovo.
diploma na Balkanu važi, ali znanju je na Balkanu istekao davno rok. Hvala što ste nas pozvali. Pa ne znam o čemu se ne slažemo. Jednostavna stvar. Projekat, ja sam u emisiji rekao, da nisu sve zemlje iste i ono što, da su u Evropi različite zemlje, ono što je korisno za jednu razvijenu zemlju može da bude vrlo štetno za manju razvijenu zemlju. Znači, ovo iz ove ukupne priče Evropske unije najveću korist je izvukla Njemačka. Zato što je ona motor Evrope, najrazvijenija zemlja, a ove sve druge su propale ekonomski. Znači, oko nje. Znači, ovaj je projekat Evrope usmjeren na ostvarenje koristi grupe najrazvijenijih zemalja. Imamo telefonski poziv iz Banja Luke. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Pozdravljam televiziju BN i čestitam zaista na ovakvoj emisiji, a posebno pozdravljam profesora Milojevića kojega lično poznajem i što mi čini zaista veliku čast. Magistar sam ekonomskih nauka, radio sam u Ministarstvu trgovine i turizma i želim da ukažem na najvećeg gubitaša u Republici Srpskoj, a kojega nažalost niko nije definisao. Čini mi se da čak u vladi nikada i nisu napravili ni jedan ekonomsku analizu da to potvrde ili opovrgnu. Naime, 2008. godine turizam Republike Srpske bilježio je gubitak od 350 miliona. Pretpostavljam da će ove godine 2011. taj gubitak biti i 700 miliona. O tome nikada niko nije pričao ni u vladi. Nažalost, ja sam kontaktirao mnoge televizije, nisu željeli da govore o tome. Jednostavno su mi rekli da ne smiju o tome da pričaju. Još jednom pozdravljam profesora Milojevića. Zaista to je jedan čovjek koji... Hvala što ste nas pozvali. Eto, gospodin je rekao to što je imao. Vlada je napravila gubitak od 3 milijarde i 600 i to su to i gubici. I niko ne odgovara. Vidite, problem je, evo, kod nas opet u sistemu. Privredna komora neće vjerovatno postaviti na dnevni red zašto je vlada izgubila 3 milijarde i 600. Udruženje poslodavaca, pa ako je vlada izgubila 20% kapitala za vrijeme, ako je znači kapital 19 milijardi, a vlada je izgubila 3 milijarde 600. Znači, izgubila je 20% kapitala. Kako mogu privrednici da nadoknade ono što vlada gubi? Pa ne može. Znači, ali problem je što sad neće biti nikakvih reakcija. Nemamo novog gledalaca, ali ima dosta pitanja gledalaca. Evo, zamolit ću vas da prokomentarišete. Najveći broj pitanja se upravo odnosi, izgleda da se ustala sa oko elektroprivrede, odnosno oko Drine i hidroelektrana na Drini. Naš gledalac Dragan iz Vornika kaže elektroprivreda Republike Srpske ima kratko oročenih 175 miliona maraka, o čemu ste i vi govorili, što je dovoljno za izgradnju hidroelektrane od 52 megavata. Ta investicija bi ostvarila godišnju neto dobit od 60 miliona maraka. Ona se ustupa strancu, dakle postoji vlastita sredstva, ali se ona investicionalno ne koriste. Zašto mislite zašto? Zašto vlada ne reaguje po pitanju naše elektroprivrede, pita vas Miro iz Bijeljine. Gledateljka iz Višegrada, umjesto da Drina donosi milione i milijarde neto dobiti vlastitom narodu i ona ih odnosi strancima. Zašto? Eto, pokušala sam da objedinim ova pitanja, vjerovatno mi je i neko promaklo, nisu sortirana po temama. Ne, ali ja isto mogu da pitam zašto. Evo, sve i javno kažemo. I sad ja sam bio, na primjer, u Foči i pravio studiju, poslao je u vladu da stave svoje primjedbe. Ne. Mislim, jednostavno, vlada je toliko osiljena, toliko ne obraća pažnju, ne plaši se naroda. To znači da vlada ne zavisi od naroda. Da pozicija vlade zavisi od naroda, ona bi se plašila naroda. Ovako, ovo što sam u početku rekao, vlada, osnovni mentori ove vlade su stranci. I oni odgovaraju strancima. I to je problem globalizma. I mi moramo naći načina da vlada ne samo da ovo simulira izbore i da simulira i tako dalje. Naprimjer, mi se uvlačimo u jedan vrlo težak politički problem, a to je da imamo već partije kapitala. A to znači da su u privatizaciji
već ljudi došli do kapitala, do radnika, što je posebno važno za izbore, i onda su otišli u partiju.